Madume ka gae ke a go amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Lefapha la Tlhabollo le Leago le lebane le bothata jwa mafelo a tsošološo ao a seng molaong mo batho bao ba lekago go tlogela diokobatši ba sotlwago. Good evening. The Department of Social Development is facing a challenge of increasing number of illegal rehabilitation centers where people who are seeking to quit drugs end up enduring abuse. Ka Afrika Borwa ntwa kgatlhanong le diokobatši e fetogile sešo sa setšhaba. Nyaope, crystal meth le diokobatši tše dingwe di tšea maphelo, di senya malapa gomme di fetola baswa manaba a maphelo a bona. Ge palo ya baswa bao ba nyakago thušo e gola, mafelo a mangwe ao a ipitšago a tsošološo goba di rehabilitation centers a bona sebaka sa go dira tšhelete ka tlaišego ya batswadi. Balaodi ba go rehab ba ba ganne ba mmona ba ganne le any sort of communication for the kgwedi. Ke mathata fela go batho ba leng ka mona ke trauma bila ba o betha ba le bolebeletse a bethe botlhokwa ya go bana. I bought it ke a itseba Nyaope ke a itseba le gore jwang. I'm sorry nka solele ba ina ke a tseba re rekile kae ke a tseba re ke bokae. A se gale mogotlapetiši wa rena o tšo tswalla e nngwe ka motho ko ya ga Mamabolo e le ge go hlokofetse motho a be a le ka moo. Dipalopalo di a tšhoša ge Afrika Borwa e thoma kgwedi ya baswa go feta diperesente tše 15 tša maAfrika Borwa ba phela ka tlaišego ya diokobatši. Batswadi ba tšwile lesolo go nyakela bana ba bona thušo eupša ba bangwe ba re bana ba bona ba ile ba kopana le tlhokofatšo, tlala le tlaišego. Ke motswadi wa ngwana o seleng ka lemoga gore ngwana ka o berekisa di-drugs ka gore ne ke bona gore o fetogile a sa tlhele a tlhapa a sa tlhele a ja ka lemoga gore something so sa se berekisang it's something se e leng gore se strong and then o tlo feleletsa e le gore bjanong a re sa kgona go mo control. Batswadi ba bantši ba tšea sephetho sa go nyaka thušo e sa le ka pele bana ba bona ba tsenelela kudu ka gare ga diokobatši. Gore ke itse ka rehabilitation center one of my friend na isitse ngwana hae ko teng, then ne ke bolele le ena and then ka realize gore ke a bona gore ngwana ka one le gona a startang go ira a tsuba dilo tse seng right ke mona but ha ke mmotsisa a mpotsa gore a di tlobe then but ka feel gore wait again let me act isa le ka pele e le gona a thoma because ne shinki a thoma go utswa ka montlong a shinki a thoma go rekisa dilo ka montlong. Ka TikTok le dikgokagano tše dingwe tša leago mafelo ao a bonagana jwale ka lefelo la phološo. A kere ga re tsana mo TikTok re kry information mo TikTok a kere then basically gore re kry pleke e re referetse ke a friend of ours o ileng gore o na isitse ngwana go teng. Then a re bolela gore the place is good, the place e thusa bana ena ngwana ga e wa tswa go teng o buile and then o right. So that's when ke tsereng decision ya gore e rekise ngwana ka go lena a yo bra thuso. To tell the truth hana na batlola ta ngwana ori ne ke rile appointment le bona because ngwana na ka se dumele gore ke mise ke rile appointment le bona gore ba tle ba tlo motsia the day hene ba tlo motsia ke ba tlilo hana ka ngwana ka mara the situation e ngwana na ira na thomile ka re wa gafa a golla mo strateng a saluta mo strateng ka bona gore wa iseng if I don't act very quick ngwana ka o tlhotlha kana tlhogo. Batswadi ba thomile go belaela morago ga gore ba botswe gore a ba dumelelwa go bona bana le go ba leletša morago pele go feta lebaka le le itseng. Go ya ka policy ya batho bale ge ba fetso tsaya ngwana ba re o founela ngwana after 2 weeks gore ngwana a khone go adjusta and then visitation it's after 6 weeks ne so re khone go founela ngwana after 2 weeks ha re mo founela re mo checka boy o kae ke teng go yang go ke shapo mama only to discover that ngwana a re o shapo ka lebaka la gore ge o mo founela motho o mo wa kwa o mo gatile gore a reng so le he ngwana a se shapo there is no way ngwana a ka o tlhalosetsang gore mama a ke shapo go na le 1 2 3 tse di sa berekegeng pele because ba mo gatile and then ngwana ga ka bua anything negative ka that place wa discipliniwa either o shapiwa or whatever a negative discipline e tlo fiwa ngwana. Ba bangwe ba baswa ba bolela ka go otlwa go
go thušetšwa le go se dumelelwe go bolela nnete. Since ba re tsere maemo tloa mo bohaemo fitla go ona kwa ba re bofele ka di ka boe tsele o trela mo backseat ba ka file until re fitla a fitla ba mo ba re setšhang ba re tsela tse re nang tsona ba re botsa re tsena ka mohare ba re mama ya tsa prepare di dira tsa tsamana tsa tsamana le tsona ba re fa tsona re tsena kwa toilet a ona toilet re tsena tsere ke moroto from kamkoloi a re fitla ba re fa mpate mo ka ba re yona toilet a rena mo re tla mo mpateng ka mole. Lefelo leo batswadi ba bego ba nagana gore ke lefelo la phološo, bana ba bangwe ba re ebile lefelo la tlhokofatšo. Ba kentse go sele go blogong engwe ke batho fela ba bantši ka mare ke di-room tse 8 di-room tse 8 le holo e kimanyana a tsena fela ba ukhiela ka mola tsena ka mola ba ukhiela ka mola ka tso dile tsa ke le tsa ba tlo go tsara tubana ba le go tsare dile tsa lena ba fa marobala a tsena go room ka batho ba 22 ka mo room a tla ba 22 tswang ke space ya na mara room ke room nyane man nna ke thoma ke ba founela and then yena ngwana o ne le bolele lena hone bano ke mmotsa ke re le shapo ko a mama ra lumiwa ke re le luma keng a re dinta ke re le luma ke dinta I had to founele the owner wa Busile Rehabilitation Center ke re wa bana ba luma ke dinta keng a le spray le ka lena a le kolma ke ho ira kala a re no re mo processing ya hore re fumigate ko ba nna go teng. So I don't know how to fumigate the organ because they were that thing as a stop ya dinta bana ba luma ke dinta batho ene bana ba enda ba bana le infection. Go ya ka molao wa Prevention of and Treatment for Substance Abuse Act of 2008 ga gona lefelo la tsošološo le thušo ya diokobatši leo le ka bago gona ntle le go ingwadiša le kgoro ya tsošološo le leago. Ebile before visitation ka be ke mo founela a batla dijo ke kopa o reke eng so re reka dijo time and re reka dijo and then mo policing ya bona ba le re patala 1,500 that 1,500 ke ya manno le ya dijo but to my surprise ngwana o batla dijo re order dijo ra romela fine gore ngwana a ska irang a ska sotlega tsa hitri mo tsatsi tomafuru o tsela khapo ya porridge khapo ya porridge o tsela yona we breakfast ya ka pele and then lunch wa tla ka lunch o tsela ba tsula bubi ba ke le ka gulelo wa le linya ba fale o sida ba fa ba ke tlhapi ya dilo ra di meat tlhapi ya de or ba fa ntungo ba ke kufaro ka re mintsi ka ke soya mintsi nya le tsona it's either ba fa tlhapi soya mintsi or ba fa cabbage or ba fa beans one of the foods it's one and then normally ja one mo biki tsantsire ba re sa data ba re fa le tsona le loare ona re tla re tshile E le khora mara wa khore ka mo kamolo no re ka khore kamolo ba ka re ditse ba le fanto ke tlo re ne fela re go ska swa. Dietitian e kgone go fana ka gore ba lenane go la bona la dijo le Santos Pelaiwa le bela phepo for batho ba ka beng bana le bothata bja go shumisha ditagi ka baka la gore a ba tshwane le nna le wena bana le ka mogweleng gore ba tlhoka dijo di ditšeng ene ba ka se je di potion tša go tshwana le nna le wena ka baka la gore ge ba ntse ba hlatswa tagi ela mo mmeleng motho wa gona a ka fetšanya ka go ja kudu ntle le go se humane dijo tše lekanego go lelwe gape ka go bethwa le go otlwa ka mekgwa ye mengwe ebile go ngwadilwe kontrakeng e gore kgonagalo ya dikgobadi e gona. Ni mathata fela go batho ba leng ka mona ke trauma bila kwa experience batho ba betha ba le bolebeletse a bethe botlhokgo ka go ba ba mme mo la ntse a go etse mo la ka ra simo ba tlo tsama banta mo bona ba le ka mo a tswa sa ile tsa upile ba betha ka nako ya visitation ge re ya kwale ke ge ngwana a tlhalosa gore ha right wa lwala o na le infection gore that day ke utlwe botlhoko gore ke tlisitse ngwana mo gore ngwana a tlo mo rehabilitate mara
wa traumatizega o ne a na le a sexually transmitted disease o e kry-ile yang o e kry-a because ba robatsa ba le almost 8 on a single mattress bed. Go batswadi bao ba bego ba sa kgotsofale ba ile ba ikhwetša ba le tlalelong le go feta ge ba ganetšwa ka bana ba bona goba ba gapeletšwa go lefa mašeleng a dikgwedi tšeo ba tla ba bego ba tšere bana seo se leng kgatlhanong le molao. He ke ya ko montsha ba mbotsa gore ke mo patelle tšhelete ya dikgwedi tse tsotlhe ke re no, I don't have a problem ya patela ne ke ipolotse go tla patela kgwedi ka kgwedi ka mokgwa ntse ke patela ba re no, you had to pay as a lump sum. I didn't have money to pay for gore ngwana ka a tswa ba re mama he ile ra hona tšhelete, there's no way ngwana hao a ka tswa. I was so stressed. Re bile case mo officing ya rena mo ileng gore bana ba nyaka thuso because bo mma bona bile a drug addict unfortunately, and then by rehab yung ya mo around. So emba ile go rehab yela bana ba le ba ye go visitor, you know, their mother. Unfortunately ba laudi ba go rehab ba ba ganne ba mmona ba ganne any sort of communication for the kgwedi. So ba le ba re ba nyakishisha ba humana gore rehab center la I registered the relevant bodies or department. So ke ge ba etla mo office ya rena bana ba le ba ausola ba tlo go pala thuso re ba thuse. Kgoro ya tlhabollo le leago e dumela gore bothata jwa mafelo ao a go se ingwadiše molaong o gola ka lebelo. Re na le mathata a mantši bapileti treatment center tše leng gore ga tša ingwadišwa bjale ka di-treatment center mo lefapeng la rena. Re na le tše re di tsebang tše dingwe re kopana le tšona ge ntše go diagala maybe tlaišo ya batho ka gare. Ramolao a re go tloga go le bohlokwa gore botlhe ba kwešiše kwano ya semolao pele ba itlama. Contract pele o e signa e bohlokwa ka kudu gore o kwešiše gore o tsena ka gare ga eng, because contract e creator di-obligations between wena le motho o ne contractang le ena. So before o signa contract santse o make sure gore o kwešiša se o signelang le gore o sa tsebe then o approach gore molao ba ile gore ba ka go fa maele ba go advise gore contract e e bolla ka 1 2 3 and le gore o tsenela ka ga obligation ya mohuta mang. Ba kgoro ba re batswadi ba tla gafetša go tlo ipelaetša ka mafelo ao ba išitšego bana mme ba makala go ka gore mafelo ao ga a tsebege. Di fele di tla di-complaint tša go swana bjale ka ge ke boletse ka nako e nngwe re thoma go ba le go tseba gore go na le treatment center ka mo ereng e ge go ba le motho a tlhokofetse ka mo a se gale mokgotlapetiši wa rena o tse o tswalela e nngwe ka mo thoko ya ga mamabolo e le ge go tlhokofetse motho a bjale ka mo batswadi ba thoma go complain rena ga re tsebe selo ke gona re tsebileng ge go complainwa gore go tlhokofetse motho a le treatment center e ba e dirile mo sekolong sa gale sa go se šomišiwa. Go na le mafelo ao lefapha le a tsebago bjale ka SANCA ao a dirago dilo ka molao. Tloge re na le tše mmalwa tše re di registerileng re bereka le tšona ebile re meeta le tšona ka kotara e nngwe le nngwe go checka gore go tlhatlhofa gore lo tša bona di sa sepela gabotse. A re thome ka ya rena ya lefapha ke Seshego Treatment Center e leng mo gausi le Seshego Hospital mo Seshego. Re na le Hlabirwa Treatment Rehabilitation Center mo Leboakgomo. Re na le Leni Nukeri Treatment Center e ko Mopane ko Kiane Unit E if I'm not mistaken. And then re na le Zahara e ko Hoedspruit. Ge tlo bula semmušo ga botsebotse e be ile ka 1984 ge thoma e recognize ke Department of Social Development. SANCA e affiliate le SANCA National. Re na le our mother e leng gore bitša gore ke SANCA National. Ke mo ga ntšhileng gore SANCA di program tša rena because we run the programs tše leng gore they are scientifically proven and researched, like evidence-based program. Mafelo a tsošološo a swanetše go ipontšha ka mananeo a yona ao a tla bego a tsebja ke lefapha la maleba. Go dilana le motho o dilana le the sensitive information, and then ge re evidence-based approach program re bolela ke tše leng gore ke di-program di hlahlofile and then di swanetše gore di rane ke di-professional people.
tsela ya go amogela baswa ba ba tlhokago thušo e fapane go mafelo a mangwe. SANCA bjatše ka ge ke šetše ke tlhalositše e consista ke babereki ba e leng gore ke di-professional ba direla leago bjatše ka nna re na le di-nurse akere, and then re na le a sessional psychologist o e leng gore wa tla motho a tlo bona di-client tša rena. Ge motho a fihla mo SANCA sa mathomothomo re swantse re feletše le gore re ante ba reng ke screening, re ya mo screena e le go šomiša ntho e reng ke multi-drug test 9 panel go checka gore na e ka ba o šomiša mohuta o fa diokobatši mo mmeleng. Substance engwe le engwe e le gore motho a e šomiša go na le ka mokgwa e leng gore re itreata ka gona. Tšatši leo leihlo la setšhaba le etetšego lekala la SANCA go tlile motswadi wo a bego a tlišitše morwa wa gagwe, e fela tsela yeo a e šomišitšego e be se ya setlwaedi. Mošimana ka e be ka se kgone go tla go dula le nna ka baka la gore nka ga ka lapeng la ka gona Nyaope e toropo, so ka fitlhelela ke monagano wa gore ngwana ka dula gaufi ya ka ke sanetse ke reke Nyaope a be le Nyaope ene Nyaope gore a e reke e sanetse reke ke nna cause yena e be e sanetse a bereke. I bought it ke a itseba Nyaope ke a itseba le gore jwang. I'm sorry nka se bolele baina ke a tseba re rekile kae ke a tseba ke bokae. Matsapa a motswadi wo a kgonne go thuša go buša morwa wa gagwe ka gae, ebile seo e bile motlhala go bana bao ba bego ba fola le morwa wa gagwe. Le go rapela Modimo e mo thušitše ka re Modimo mo fitlhelele motsware a kgone go bona gore ntwela a e dirang a se yona. That is why a kgonne le ena re mama bophelo bo phelang a se bona. And ntho we ke ratile e dirile bana ba bangwe ba go fela Dinyaope gore ba kgone go bona botlhokwa bo ke bo gore party e ke e ralokileng go bona cause ba tlile go nna ba re mama batswadi ba rena ba re go ba ka gae mare wena everyday re bona o nyaka ngwana go le go sa mmono o mo tshwara ka letsogo o sa mošišing o ya le yena gae o reka Nyaope. O go nyakišiša mafelo ao batswadi ba ka išago bana ba bona go tloga go le botlhokwa kudu. Ntho nngwe ke dila ke mema Modimo gore Modimo I need a right place for my son, give me direction ye ke tshwanetse ke itšee ge ke ya le mamotaforo go kerile ge ke tšwa ka re Modimo ke a tšwa ke a mola go tshepišitše mola o mthupeditše ngona tsamaya le nna Modimo ge ke tsena o tsene le nna. Sa botlhoko ke batswadi ba bangwe ba ba bolokilego bana ba bona e le ge ba kopane le lehu ba le mafelong ao a sebeng molaong. So ka fila gore I've make a big mistake go isa bana ba ka go ke se ira research. Ntho important batsadi ha re tsa bana ba rena re ba isa wherever gore ba batla thuso ko teng. Let's do our research and re bona like before gore bana ba rena ba tlo nna ko kae. Bothateng bja gore batswadi ba bana ba palelwe ko go tšwa ka gare ga kwano ya semolao, ramolao a re lefelo leo le senang boingwadišo bja maleba ke lona leo le robilego molao pele. You enter into a contract le a certain company la ya bolela ya re nna ke ne re be rehabilitation center ke na le dipampiri o tokomane ka ngwana wa tšona according to government gore ke be rehabilitation center, so o signa le nna ke tla go thuša. Yeo ka bo yona re re ke a term of the contract, so that person who create an obligation or a promise ya gore ke na le the relevant qualifications for thuša. So re le ka ra bothata bona bo soke goba client journal le ka ra ga bothata bona bo soke ya gore e ba lebeletše kua rehabilitation center la a molao government I recognize, then ba ka kgona go cancel contract ye le ba ka ya court tlo ba fa that court order ya gore contract gets cancelled because lena le tseng ka contract le tseba gore mothoki o registered but a registered. Go botlhokwa bjale ka moreki wa dithoto go ba ditirelo gore o tsebe gore ga go gapeletše go tšwela pele ka kontraka yeo o sa inyakago goba o sa ihloka. Re lebelela metho wa rena wa the legal rehabilitation center re humane gore batho ba tseng ka contract le gore a ba sa dinyaka motho wa ba miše rehab a patela certain fee and then ga fetša re yena a sa nyakwa rehab for mabaka itse
obviously re ka se mo gapeletse motho gore a tswele pele ka rehab. So la tsene ka ra contract ka ona le ka re ke 2 years for example, re ka ya a bolela re o nya go cancela contract ela and then a ntshe motho ka ra rehab. So rehab yona e ka stay a fitla ya re a o sign contract ya rena 2 years sa ntšwele pele o patele for 2 years ne ile go ka se bo gona. So molao o šireletša bareki e lebeletše Consumer Protection Act ka mo gono. Dinyakwa ke tše mmalwa pele motho a ka dumelelwa gore a kgone go ngwadiša lefelo leo go thuša bao ba lekago go tlogela diokobatši. La mathomo motho santo ba lefelo kudu go ya go bea batho o santo ba lefelo le batho ba re ba bitšang di-environmental health practitioners ba Department of Health ba tlang ba le checka gore le loketse go dula batho godimo ga fao le loketse go dula batho ba bakae. Go lefelo le le beang ba beang dijo ka go lona ke la mohutamang dijo tša gona di ilo go hlahlofiwa bjang gore di loketse batho. Gomme go be gape le bašomi bao ba ithutitšego mešomo ye itseng. Go swantse gore go be le ntho ye re e bitšago multidisciplinary team. Go swantse ba psychologist, go swantse ba doctor o a dira ntho re e bitšago detoxification. Detoxification ke go hlatswa drug e la mo mading. Go be le di-counseling tše di bang gona, go swantse ba le di-social workers tše di bang gona, go be le di-nurse. Kgoro ya Tlhabollo le Leago ba re ge le Bosele Rehabilitation Center ga e gona ka dibukeng tša bona ebile ba le motlhaleng wa go ngwalela tšeo ba di tsebago di se molaong mangwalo a se molao gore di tswalelwe goba di dire dilo ka mokgwa wa maleba. Bosele le ga rena Rehabilitation Center ka bjalo rena tsebo lena ke ife ka tšona? Re tseba ka tšona ke tše dingwe tše di le mo lenanegong la rena le re kgopetšeng batho ba rena ba legal services gore ba re thuše gore re kgone go ba fa di-notice re bereke le maphodisa ge e bo gore ga ba kgone go ka tšea keletšo ya rena ya gore ba santse ba be mo molaong. Go moso o a tšo bua go rehab ebile a re o tlaišitšwe a re a go bonolo go tlogela diokobatši e fela go tlogeleng diokobatši ke sephetho sa wo a di šomišago. Tante o ikemisetse le go tšhelete ngwe ga se ena ke yona ka tsilo le tšhintšhitse tshwanetse tswa ka wena re nyaka go tšhentšha ifo o bona dilo tse di etsang a di eletse selo ke mo tlo bona gore yang ka tšhentšha banone is possible but I sa believe gore dilo tse di etsa o bona o le all right di mo tlo ba difficult. Go rarabolleng tlhokego ya mešomo le go ba le mafelo ao baswa ba ka itapološago gona e ka ba karabo go tšhomišompe ya diokobatši. I so wish bana ba rena nke ba rutlwelela as batsadi re rata bana ba rena and re ba wishetsa gore mo maphelong a bona ba progress ba tswelele pele e nne batsadi le bona ba gole ba nne right. I so wish gore bana ba rena ba ke be ba rutwa so because of bana ba rena ba ya le peer pressure dilo tsa tshwana le tsona tseo and le the situation e leng gore there's no recreation center e le gore bana ba ka ya go teng ba ikipa busy go teng ba opta ba ikipa busy ka dilo tse seng right. Bana ba ile dikolong le yana re bise sekolong mara ha bo go sekolong a gona mmereko ke bana ba ka ba graduate le ba le mo hae. Ba kgoro ba re ba motlhaleng wa go šoma le bao ba se ya ingwadišago e fela ba bontšha maikemišetšo a go dira dilo semmušo. Leihlo la setšhaba le kgopetšwe poledišano le Bosele Rehabilitation Center gore ba humane monyetla wa go ikarabela morago ga go dumela poledišano ba ile ba romela go ramolao wa bona e fela morago ba fetola mawa mme ba gana poledišano le rena. Re fitlhile mafelelong a lenaneo la bošengweng bja lekgono buša go be le rena gape la bobedi le letlago ge nako ile e re ya seswai mathapama gona mo go SABC2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba@sabc.co.za o ba re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook mananeo a leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube go kwa ka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM, Lesedi FM le Motsweding FM ka la bobedi mesong a be boroko.